imani za kulindana na maadui za kulindana na rasi tatu za kumonyeka ndani ya presence, ndani ya uwepo wa Mungu achimukiza kimana kitu cha faida ya pili ikintu kinyamugira kabiri muna furaha harimo umunezero ati niba wamukiza kimana afise umunezero apate aronge akose aone anasikia furaha afise umunezero. Maana kuna aina tatu ya furaha. Kuko hari kuruguta tuku kuneze. Ufikiri aina tatu ya furaha. Beka umbe kutatu kumuneze. Kuna furaha ya unafiki. Ari umunezero kwa mujyaja. Na kumbe ni adui ya umasi wawe kaebuza. Na iko na kusema pembeni. Kani anakusema pembeni. Anakufunga anze. Anakusema vibaya. Kana kuvuka nawe. Lakini akikuona na ndio wako wengi kanisani na wakuze maishenga. Awali wale waliko mananda. Ambia wanakwanya na sisi bwana. Ati etojaja. Furaha ya pili. Muneza rukira kabiri. Furaha ya pili. Muneza rukira kabiri. Anafurahi wakati anapata nyama. Ati muneza kwa mjarosa kanyama. Akanyama ya karose. Mbona msaidia kubahatisha kanyama? Akaronga kanyama. Sababu kana alipata nyama. Ati arosa kanyama. Lakini akipata nyama. Auza kanyama. Hiyo ni furaha ngapi? Hiyo ni kunaweza kila kabili. Ya tatu. Uwanga tatu. Hiyo ya Bwana. Ni imani. Abashira shiko Bwana yacu. Apate hima. Apate abura wenye akose abure. Afisha umunezero. Tubana furaha dunia. Atuoko zakwale emana tu. Afisa Yesu mwenyewe. Sema amen. Piga makofi na vigelegele. Ndani ya furaha. Atimumonezero. Ndani ya furaha. Atimumonezero. Ndani ya uwepo. Atimungiza kima. Muna faida ya tatu na faida ya tatu nyongo ya tatu ni neema ya Bwana. Ati ni wamepima. Nigeni mwambie. Nataka kuambia anasema Mungu niko kisi nilivyo ati ndio kandi wa neema ya Bwana. Kuna maana ukiwa ndani ya uwepo ni wao mkiza kima utaishi kwa neema. Usawa kwa kima utakula kwa neema. Uzongeza kunywa utavaa kwa neema. Utapata pesa kwa neema.
umuntu ari mu muntu ari mu muntu wowe uzamuvinira uno munsi ariko ejo Imana igahindura ubuzima bwiwe. Nagomba kubera kuba mu buguru bw'Imana nuraba ibyo bikoracamo ibyo bizarengana, nibyo by'umwanya muto bizarengana. Imana izakunezereza, Imana izagukorera kubera ko ati ikigeragezo cy'ubu niwo umuntu afise ubu ati ndambara ya nukufuwa cyane ishabu rero nibyo biturangiza mu ishengero. Abakozi b'Imana babona waririmbye neza baca bakubwira ishabu ati wowe umuntu uri mu bwiza bw'Imana, kuma mu bwiza bw'Imana, usitoke ndani ya uwepo wa Mungu. Nuve mu bwiza bw'Imana. Leo neno nakuja, kuko ubuntu bwaje. Leo neno iko nakuja, ati jambo liraje, sauti iko nakuja, ati imvi liraje, iko linakuuliza, iko linakubaza uko wapi? Ambia mwenzako uko. Gira bagenza wote umeshatoka ndani ya uwepo, ati wamaze gutakara mu bwiza bw'Imana. Watu wako hapa, hari abantu bari hano lakini washatoka mu uwepo, ariko baramaze kuva mu bwiza bw'Imana. Rudi tena, garuka kandi. Ambia mwenzako rudi tena, garuka kandi. Kama ulikuwa mwimbaji rudi, nimba wari umuririmbyi garuka kandi. Kama ulikuwa